video kan siam hnung ber atang khanin I han report tur hi atlem to khop meya I ni som pathum le som pali vo in hini som panga ania khang ho kha in ka chungchanga khan engma kha ronda kala nei le lova chuanin ni som pathum kha zir top ni ani a khami zan lai dar khatle achan veya khanin I voi khat kha ka kha kan tok le ani ma se chu po chu anlo intercept le a I anlo han kap wansanga anlo han ka pole awang khanin engma ti chhia chu anei lawa ma se khami I anron ka thlenma khanin khalai mun alo om ho ti mayang a area ami te mun thum hun poimo tak tak university te po ania khang ho kha I chwa san turin I low in temporary low in thiar film turin shiati ran ni a chuanin mi pui te po khalai kha an chwa san ani chuan dar khatle achan ve zan lai dar khatle achan ve a khan chu ni som palizing lam ani to berani chu ta chuanin I anron kap le ta ani ma se ka soi ang khanin anlo intercept awangin poi khoi anei lawa chuan khata tang kha chuanin tun thleng hian vo in ni thleng hianin engma thom dang hi kan la shelowa ral khel dar emo in ka I bompuak ri emo kha shia tur kha a om to ri lawa chu chanchin lom om tak ni in ka shia a I ingtin nge ma kan son ze lang nge hi akal ze lang ti ero chu soi the hi ani bik lova hi I te anai to a I tun I vo in hi Sunday ani a chuanin zirtop hi eat kha ani to ani chuwang chuanin he thil hi hemi chung hianin an akal zel lang nge hemi chung hi chuan eat ma hi chuanin tlemin alo cool down de wang ti ero kha chu a hria to bik chuang lawa chu kan be seina ero ani chuanin hetilaya chuan I Sunday hi kan first day of the week mo kar khata kan ne ma saber kha ania heta chuanin I kan hun mandan week kar kan mandan hi adang de ulekar khoveram dang te ain I heta chuanin zirtop le inrin ni hi kan weekend kha ani ve ni I mundanga chuanin Saturday le Sunday ani a I helmat ve thungero chan Sunday hi kar khata na tho ni ma saber angkha mo first day of the week kan ti angkha ani ve thunga chu helaya kan kalphung ani a I Thursday zana tang hianin he weekend hi kan mang to thin ani chuan Thursday te Friday te Saturday thleng te hianin he kan la in ti om ha dam ve dewa na te po kan la run lova sarkar na angchi phei hi chu Sunday atang chawin office khan hong thin ani chuanin video masa khan zo na tam tak oma khanin Muslim rama inom si a Christian titan ahimami inin khom ve them pathian biak na te in nei ve them ti kha zo na kha oma ni e kan omna hi Muslim ram chu ania ama ero chu engsa khwa po hi kan zalen ani Christian te phei chu kan zalen Christian te kan zalen ema engeni a sarkar aram nei tu ti hianin Christian te kanin khom to religious complex kan ti angmo I khami bi ka Christian te na man tur zau pui mai hi kha ko omna atanga lo over lova hianin omani minute som panga borvel mo motorin anianga chutiang hla chuanin a oma chuta chuanin compound liampui angkhanin an ti a building te kha oma chuta chuanin hei ko shan Christian atanga denomination sang kan ti mo rin na sang kan han ti te Catholic te engeni Anglican Church kan ti angte chuan tong chi sang in khom na khatiang te kha oma zau tak hi an nei ani chuan chu lo po chu I heta Christian titan fellowship keima ka income na ber angani ta a Doha fellowship kan ti a chu mi religious compound chunga po ani lo ta mun shande ya hei villa a khanin chu phei chu kan income thina hei fellowship income kan ti ang tak ko shana muk taka kan va income na ang chi hi ani lawa zai na hun worship na hun thatak nei te chuanin sermon ngai thak te Sunday school te po kha omve thowa chuanin chu lo ka income le na thin pakha chu religious complex a chuanin Anglican Church ania Church of Epiphany ti hi ani kan kaldan Mizoram ne na kan kaldan nen hianin a in ang lek
lek a hei mizo charge mo mizoram charge ko shan min ngai tir tu ber chu hei bible reading te chu of course heta nge ni doha fellowship anga te po khani tam ase khami bible reading tele nge sermon te kha chu thoshan lo ni ta se church choir kan ti ang chi te khang te kha an ne ya chuanin hymn book kan ti Christian labu ami kan nei ang ho hi a English version in kha kan sachin ani chu chuanin hei akal dan amuk dan te po kha Mizoram ko shan kha min tingai hle maya ma chengin hei a compound na tanga khami vapan na kha aboi thak avalla ta wang hianin kalkwal de utho angai china wang hianin ka pevak lawani te asat phei chuan henglai ne sa phei chu an sa thei khopa alum dan tur zia chu kan she anga kan temperature te enge summer anga te phei chuanin hei ni pui kan ti anga phei chuanin somli atanga somnga vel te hi ani thina asa theilu to ka kha hei motor atanga kan chuknuwa khanin gate valu tur khanin kal phei tang anga ya gate kan lu hnu atang khanin so ta va kal le khangai thina wang khan ka inkhom tam talawa chu ta ero thong chuanin fellowship lama hianin ka inkhom tam ta zo ka chu kar khata voi khat mo no kar khata voi khat ka hi kan inkhom dan tlang poi ni tama sengin fellowship chuanin service hun kha an nei ta a ni lai tho tran zana khanin service hun pa ngai khatia ang kha oma chon khami ang chia pa ngai ang chia kha Friday ya zirto pa khanin omle thina chu Thursday kha cover income chuan Friday cover income kha angai to chuang lo a program kha angai vek to tho chuanin Friday ka income chuan Thursday kha ka income angai chuang lova engkim kha I nan vek awang khan chu kan income thin dan chu ania chuanin hei Christian kan ni awang khanin tu ma hianin hei min ron engemoti khan min ron tingot lova mo in mosit angemo han in ti du da ang chi emo han in vau emo ka tiang hlau om engma kha om lo ta intinan ke phe chu hei video ma salama ka soi to ang khan ni tin ka hun man pui thin te chu katari ve kan ni ta a hei engeni pathian thu te po hi kan in share ve thin ani kan bible a chuan chu tiang chuan in oma thil kan han soi engemo thil thleng te kha an lo om ta ni hei mishing kan lifestyle shima enge diklo anga po hianin kan bible a chuan tiang chu ane chu kan rin dan ania te kati anni point ke ni point kor ana chuan chu tiang kha tiang hei chu tiang anga rin na in an lo awanga va in hwal swate mo va in mu dang lambik emo kha a omlo tikhanin kanin share veka chuanin in rin na adiklo po min ron tilawa ke po in rin na adiklo po katilawa ke ni na anma anni te na kan thlir bera chu machine na mishing mi zia khan enge ni pathianin adu zong angin om midang te ta na har sat na siam tu le midang te ta na nok sak le swal riau ini kha chuanin watong try eng ang ma la mo mi chung changa chezong a soi char chi ini chuan watong try eng ang ma la va income tluk ma la om zia om lo chu kan atopa kan thutluk na tho zel chu ani chuanin chu tiang te chu ania hei anni po in katia anga hei o bible a chuan chu tiang chuan kan nei kati pon anni po in enga ma khanin an ngai chuang lawa nia an ti hei anni pon an sheve tho bible thu te po kha an sheve thowani chuanin hei social media te po kanin follow a entirnan Instagram anga te po khang kanin follow a kanin khom lai te po kan post a mo pathian hla te kan video a te po tin kan state kan nge ni kan story a te po tikhanin pathian hla te kha kan da ve thawa chang chuan bible chang han ko chhuat te po kha kan da ve thawa an mu ve vek tho hei like te po hi an pe ve vek tho chu tiang ang in hei rin na sang kan ni awanga in shan na emo swal anga in ngai na emo diklo anga in ngai na emo kha om chuang lawa mom mishing na zona zo khanin kan in pom thiama eng angri rupu nge ini miri ru tha ini emti zo ka kha kan in judge dan ani mo in judge han ti lema in judge dan tra ani chu
mi hi chu tia angin kan va judge ngai dan kan va siam ngot lo mi chungchanga khan an ma ni kan hriat chian ma kha chu tu chungchanga mai ngai dan hi kan va siam ngot lova tin mi chungchang a chelam reng hi kan soi ngai lo chu kan du lo mi chungchang a chelam zong a soi chin te hi thil thalon takania entirnan he social media a tipo tu tipo in social media a chuanin eng emote kan lo posa eng emote po kan lo soi ani mo ta khanin mi khatung eng ange ani po va shelo khanin an post pakhat kha kan lo mu akan vati chiam atong kam chetak tak te kan manga mo ke po hen katong ve noal ton Instagram le Facebook hi ka monetize lo chung po hianin hey followers si kan ei ve nuala ma se viewers kha kanga zo kani khata khanin hey tong kam chetak taka min ron ti po hi ka tong ve tho ma sengin thu takla taka khanin kala chuang lo an ma ni kha an khongai thak om le zok ka tiam chumi kan soidu na chana chu Christian na ani emo ani lo emo ang sa khwa po ni se kan sa khwa na hianin enge ni mi chung nung bi ka khanin min da don lowa tin kan thi nu lama po vanram kan be sevek mo ang sa khwa po hen vanram kan be sevek ania kan sa khwa na khanin kha kan be se vanram khamin thlen don lo ti hi kan shia ta trol ani mi eng angri rupu nge kani midang te chunga thil tha nge kati a thil thalo kati midang te chan pui du mi kani khatiang ang midang te chunga karil ruput mangte mi kawati thin dan te khatiang ang zo khan heta kan tharau nun kha ashil don chu ke chuan in ka mu ve dan ania in khom ka soi sel lova tong try ka soi sel lo kan in khom tur ani a kan tong try tur ani ama ero chu kan nuna alang tur ani kan nun chwa pui le chuan si lo chuan kan tong try thon ringo tanga kan in khom thon ringo tanga mo kha khanin enge ni ramro pui tak van ram khamin thlen don chuang lova chu ai chuanin kan nun zok hi enge ni ulukila kha apoi mo in ka shia tin swal le tha kan te dan te po hi a in ang lova swal kan ti te mi zu in ringot te kha va swal ema te khan kan lo ngai thei chu ai chuanin mi va soi che chiam thin te mo mi ri ru chia te kha an swal zo kam mi ta chuan tiang kha ani chuanin tun video tan chuanin kha zong khani sela akhai khom na chuanin tun ni thum chung hian voi khat chia ka kan to ka ni som pathum zana zirtop zana ani a ti chuan kan weekend chu Friday le Saturday hi ani a tin Christian kan ni angin Muslim rama kan chep lo zalen takin pathian kan bia a in khom na te kan nei theya kan in khom ti boy le soisel na emo ma kha om lawa eng sa khwa po hi kan zalena ang khat vekin kan lenga ama ero chu aram nei tu te Muslim ani awangin an dan le du ni ro chu kan za saka anni in dan china khanin hei ti tur om ang an tuka khan ta khanin zalen takin pathian kan faka kan in khom thin ani ti kha kan soidu a an dan te hi khir taviau anga kan ngaya akhir bik chuan na kha ommi alawa mishing nun phunga kan nun mandan tur kan kaldan phung tur pangai angba khan dan kha anjam bik lo re ma se an dan siam kha nget takin an keng ko a chuanin anni po in zalen na min pe a kha kan za sakatu ma in ti boile in hir ngawe mo in soi chia te mo kha omlo tu sa khwa ma hi heta chuanin kan in soi chelova sa khwa awangin tu ma kan in en hiamin kan in en sang chuang lo ti kha ak top kharnan kan soi ani chu min lo en sak thina kaloma subscribe min lati saklo te khanin khongai takin min lo subscribe ula hi in lo en vezel bokanga ti chuanin video karon da apiang te in lo mai lo nan subscribe kha in lo met don nia